Ko ko le piki u hufanga ngai Tongatapu kai o atu ai poloklama nga maheni ko ni mahina ko topi o ku whai ai Faka'eke'eke Makehe pe mo Eiki Palemia Honourable Lord Fakafanua o whika o aki pa mo ngai ka venga mau inga pe ngai whatongia ko take pureanga Tonga ka ma foki ai ngai whatongia ke pe I ngai lakanga wha minister ko ia o feito ona ko labe I pe foki Eiki Palemia na ke mea ki whataha ko ia kautaki ngai whanua me mipa ko ia I forum ngai whakahoko ko ia ki whisi pea koe pe lawe ai ngai whatongia ma whatukutuki kautaki o nge ko ia ko wakai ko ia ki he sino ngā aue ko ia ki he tokanga kina o ngahi polokalama ko ia ki no matu uaki o ngahi Palemia mga tu ngai whiriuri waki ai ea pe mo ngai whatamaki whainatula ka mafoka teu ko ia ki he konvesio po ko whatalahi ko ia ngahi whanua mamani o whikau aki ko ia pe mo whiriuri waki ai ea pe ko kop ai ako whai ko ia I he taoni ke kātak pe mua kai whainga pe hao mea whikau aki pa mo Viola pe ko ngahi ka venga mau inga na mo whi mea aki ki ai I whataanga koe whisi. Mano Viola, ko Viola ko korpeke o whanga ta Tongatapu ka taki o popo at mo tari ngai whehui kon ki o mai. Koe whataha nei whahokon ki suwa. Koe whataha ang mahen pei o whahoko he kautaki koe ni ai forumu. Ai au ku kau kia Tonga. Koe troika. Ai koe kau me mipa koe troika. Ko Tonga, Solomone, pea mo Palau. Ai koe Palestine ko Palau, ko ia ku amanake ne taitari kautaki koe ne Pasifiki. I he whatahalahi koe ni forumu, whahoko koe tauni. Pea I he tauko o si, nai whaifuki whataha koe ni e forumu ki Solomone, pea tau ki mua, nai whahoki Tonga. Paka uhinga ku maukawai I he troika. Pea au pika tu onga e maroro ata Tonga me troika, ka e hoko atu ai host hono hoko, ai ko Nusila. E kau lewa Palemia ko Nusila ke troika, ka o vilo pehe ai kau mau whakataha koe troika, ai koe kau takia koe ni I Pasifiki. Koe mau asenita, nai ki kia mea fo o, whatatau ki asenita koe mau whataha ko osi. Koe mau Moimoi pe ngahi ngau lalahi. Ai au ku tokanga ki ai kautaki koe ni Pasifiki. Ulakai pe koe tuunga mateuteu, mo teuteu koe ni a Palau ki nau whahoko e whataha forum o tauni. Ai nei report mai pe Palestini koe ni a Palau ke tuunga ko ke nau teuteu ke taitari ai whataha lahi koe ni kau taki o Pasifiki. Pea pefo ke ngahi update I whekau aki pa moe ngau ki he PRF, pe koe Pacific Resilience Fund, ai au ku nei tari he kautaki e Pasifiki ke whautu I tongani. Ai au koe fund Makehe whoki eni ke ne hanga whaiviai e kakai Pasifiki. Ai au koe fund koe ni e whainga maarie ke apply ni ihi kou nau whenga aue ke hiki hake tuunga ma teu ai community ke nau tari ngahi haa mo u whiriri o aki koe ni he ea. Ai koe mausio koe ni he whan nau whehu I au uhinga o si ai ngahi tokoni kou whahu mai. Pa koe he tari koe kau matau ki ai ku lotonga whai ngā ue ke o hake ai ngā ue ki hato unga ku whalala anga. Ko uhi ke oktoi whalala anga ange. Ko uhi ke ongo I he kautona o ku o tonu ai nau paanga tokon koe ni he Pasifiki ke ni ihi koe ni o ku whemau ke whaivi ai. Ai au ku lotonga whai ngā ue ki ai pa ku
Ia e amanake rei e hiki hake tōnga koki ai koe ni ai pānga toko ni. Pau ke whoke ngahi pānga nei tukpā i he kohiri e whaki mai ki he PRF. O hangi e koe 5 miliona Amerika. Na e pehe pure anga koe ni o Saudi Arabia e o mai, tiki ke o mai. E whai no Moimoi ke tāna ke ngahi tokon koe ia. Ka mau whiwhi ko hiu ki ai whaki ngai whanua kuna o whaki ngai pangalahi ki ai. Kau ai Amerika koe puranga whatataha koe ni ai Ulope, Siamane, Pitania. Ke o whanua pau na whatoko ni po whai via e whiriwa ke ea. Mau sio ki ke whulahi whika kukna o mai ka koe ngau kunu whahoko taimini ke o hake ai tōnga to tonu koktong ke iai ai whalala an koe PRF ko ui kene who'o kene hanga o toko ni pane malawa o ma o e tau mua ke whaivia e kakai whanua kai ngata peitonga ni ka koe tōnga koe u whanua Pasifiki na whea au mai whaingata a koe ne whiriwa ke ia. Malo pito e Palemia ko lawe I whoki o mea o ko o mai e ofisi koe ni ke whakatu ui tongani ai PRF pia koe ofisi mau inga whokente ne toka ngā i koe ia e ngai tokon whapaanga lahi koe ia ko ke mea aki. Koe nā hangahi mga tuunga pe ko ngai mea o ko whie mau ai ke whakatu ui tongani pia mua ngahi requirements ko pau ke whakakato e tongani kai malawa ke whakatu ui tongani ai ofisi koe ni. Ai koe kaupe whoke uhinga nei o mai ki tonga ni na tau piti. Pēnā e tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRF. Ai whi maui ke photo office I tonga ni pau whai ngāu ke photo office ko ia I he wheituko ki ai koe meiteki. Klo tonga whakakato ngāu ki ai ka koe mea lahi ki ono taitari ki tau tōru kono whawhainga maria I ha whetu o ku tāmo wheunga ke base me ai PRF ai tongan. Ai koe ngahi area ko iau mau ngau ke whakakato pehe taon. Wena whawhofua ke ha taimi e kakato pe ambolawa e ngau o kamata I tongani ai office ko ia. Mau te peha ngahi mahina si I pepa toki kakato ngahi area ko ia. Ai tō whātaimi e ai ngā ue I whisi e taimini. Ka kua stari whokia e kau taki koe Pasifiki ke whotu I tongan. Pēnā e kau e ngahi mea kona report e whātako joika. Ai ngahi ngā ue ko whimau ke whakakato kai. Kai lawa ofisi o whotu pa mo ngā ue me tongan. Koe langa koe o e whare koe ia e whapaanga ko toa pē me he kautaha koe ni, me he waanga ue koe ni. Au ki ke mau sio mato ke langa ha whare who'o. Koe ai pe ke nā hu he office law tonga koe ni. O ku iai koe ai meiteki. Ange pe koe office koe na SPC. O ku he whare tatau pe. Mau sio ku ka paku wheunga mo SPC koe. Kautaha whawaha pure anga ia I he Pasifiki. Tonpe ke wheunga mo whetu koe ia ke tu wai mo e PRF. I office for o koe ni I matatoa? Ikai, I office pe koe ni koloni. Office pe koe ni koloni. Malo apito. Koe tāwhuki ngahi ka wenga mahu inga apito ko whai ki ai tu te ringa mamani ho whangai Tongatapu. Ai whatahalahi koe ni ai kop o ko whai koe tau ni. Ka koe taha e waka e o koe ai ka wenga mahu inga apito o ko whai ai tokanga ki ai tuunga koe ai mateu koe ngai whanua Pasifiki ko la pe taha ia ngai ka wenga mo wha whemea aki ki ai kautake ngai whanua ki whainga pe mua ha o mea whikau aki pa moe tuunga mateu mo iai pa moe a mua ka wenga mo loto taha ke whai hano teke I he whakataanga mau inga koe ni. O ku loto kamata e mau palani ki he kop ki he ngahi magatu onga mo ngahi mea koe te tau tō mawai ngahi area.
o kike toi rio hange pe ko benda os whapapau I he whataha koe choika o tau whemau whoke tū ma o hiki koe ne maa whana mamani ki o te laka I he degree tahapoinima. Pa e anga koe sio koe ka o whamoon wha sainisi o ka pai ke toi holoke tau tuto ai tiso lo pa mo pensi ni mo lolo e kai mao ai tau mua koe ia. Ai o mawinga o pito e ngahi area koe whaho koe kop koe hi koe whitu uia taha ko whatataha mai ki ai ngahi whanua mamani ke whahano area I ngā aue ke whasisi ai hiki koe ne maa whana ko mamani. Anbe koni tau sio ke aku hoko he ahoni I Europe, I Amerika, ngai whanua lahi mamani. Na o ngo I he taimini hiko maa whana ko mamani pau ko e toe mau ingangi he taoni ko uhi ko e super El Nino. Ai ko swamo oni he kau whai o ngongo pefo ke kau sainisi ko ni he tawha ko ni ki he atakai mo e whamatala matangi e malawa pe ke iahawe sia lahi ke ufono ko Pasifiki ko uhi ko super El Nino ange ko e sisi ange ai uha pe to e vela ange aho e iai malawa pe ke iahawe sia ki he ngowe ai ko o whai maho haa ki a he taimin. Kau ku hoko at pe teu pore anga, mo toka teu ki he taim ko e ala hoko ha mau mau. O hangi pe ko ngahi are ko ni wha hoko pea mo e kautaha insure. Ko e Pickwick, nei toki mau mea nau tolo e seke, ko e taha ki utopu, ko e panga ko ia ke tokoni mo whai viai. Ai ongo ni wā ko uhi ko skamata ke asi ai sisi ko maonga vai. Ai ku lotonga whai pe ai teu mo ngā oe ki ai ko uhi ko e mahino ko ngai whamatala ko me whamatala ea. Ko e takilu ko ni na e whakahoko mai na e iai hawhahinga claim be ko ha ngahi ripoti na e whakahoko ki Pickwick o mga tuunga e whainga maari e koe ni. Ko e mea rerei tau kau koe ki he insure koe Pickwick o tau totong whoki he taha miliona. Ka koe insure koe ni o ku uia koe parametric. Ai koe parametric insure o ku kone mao pe ai whia mao I he metric ko ia. Ai ta pepe ka pau nau fua ai angi koe matangi ko ne ova pe ai puhi koe haviri I hafo I tāketi. O ta me tiki pe totongia koe pe koe trigger koe insure. Ta pepe ka pau ku koe metric koe ki he mawhana ai e au ka pau ku nau insure nau tō ria over he degree wanima, ko ne over pe wanima totongia. Ko puhi koe angoa haviri ko ne over pe ana ia he foi tāke ti totong. Ka pau e lolo ange I kai asha ha uha I ha wike e ua totong. Ai koe Faka'eke'eke koe parametric pa moe ngahi policy koe anga mahin koe insure. Ai koe mea koe nei hoko nau trigger ai sisi koe uha. Ta tau e pepe tau peukiha mau me iai peukiha more. Ko ne trigger pe ngahi metric koe ia totongia. Ai koe lele ia ngahi insure me ngahi ngawe koe ia. O whai pe masio ke toi whakalahi insure. Kau ku sai ko uhi tau sio ki ai ola ai ngahi premium kau tau totongi. Nei ki ke kore Tonga, ke o maiha mea pe claim e Tonga ki ha mau. Nau sio pe nau tō ria ko ne aspe ko ase whamata matangi ki ai ngahi metric ko trigger
nau totongi nau tole pango ia. Ai koe totongi koe insure koe ia o ko whakatau. Pe koe hai tape koe tapau koe taha miliona. Koe premium kou tau totongi o ko whakatau. Kau whānau se ofi ki he tau who'ou. Ke whakalahi koe uhi koe tau seo koe ki he ngāwere rei koe system koe ia. Moi lahi koe tokoni ko mai. Ko la vei fok na ia ngai Palemia i ngai tau koni ko tau mariu atu si tu aki ai i he hanko mo unga fi pe mo ngai me ko ha fo o ka ko ia nai ha fahinga fo tu ki ai ko uhi he nai i kai ke kawe he tau insure ko ni ki he ka ta ko ni ai Patrick. Ai koe insure foki nā tau insure tau ki he peaukula. Ka koe insure wha māman lahi koe ki he peaukula. O insure ia ka pau makatu unga peaukula i ha mofuike. Ka nei ke makatu unga peaukula koe ni i he tau koe wafi ua i he mofuike. Nei makatu unga peaukula ia i he puha mo ngāwhi. Aia i he nau siofi koe ni ai metric koe nau fua. Nei ke iaha ha mofui ke ia ki ne hanga o tupunga me iai ai peaukula. Pea nei iai tō kehe ai. Nā mo on whakalao pe nau tōru ia. Ka nei whai pe whoke a rea koe uhi koe pepere ngesi koe ni taimi. O iko nau totong pe nau tōru. Ai insure o makatu unga i he mau koe nei hoko koe me he peaukula. Ka koe whai policia koe ia nei ki ke fua, nei ki ke ha policia ke ne fua ha peaukula koe uhi ko ha mo ngāwhi. Pea mai ke au niu te kepe ki iai ha policia māman ke ne kawa ha peaukula koe uhi ko ha mo ngāwhi. Ai koe mea whao au pito pe ia pea nei mga tūnga he nau i kua totongi pe ai tau insua ko uhi nei ki ha amanaki i ahmea pe he hoko. Mahalo o pito e Palemia i he ngai whamala ala koe he ngai ka venga mau inga whikau aki pa mo ngai whataha koe i he ngai whatongia o whilawe i koe pa mo e whiriuri waki o ea. Ngai whata anga mau inga pe whamaman lahe ko hanga mai mei moa. Ko tāwhuki o ngai ka veinga o ko lawe pe o whae tokanga ki ai kakai whanua ko ngahi o ngongo ko ia whilawe i pia moe ngawe ko ke langa o hala whakakawakawa ai ko ia mei wholaha ko ki umusi. Ko hanai ai tuunga ki ai ngā wepa mai mo oni o ngai whamatala pe he ku ta ofi ko ai Palemia ku hoko. Ko ia, ai koe ngau whako ni koe ta oni e whiha ngau mai ai project koe ni. Pea na kamata project i he tau ko osi. Pea mai koe ki he ta oni ku ne ke ilahi pe ngahi whiemau ke whakakato. E project i kai ala hoko atu ngau koe ni pako. Me tu taimi ni o ke ta ofi ngā we ia ku hoko atu pe ngau ki ai ki hawhakau kawa. Koe ngahi mea iki pe ni o whemau ke whakakato kai oa ala whiatungi a i ngā we. Koe mau se whoko i kono pure i koe ni ngā we. O whahano siofi ai whaunga ko hono manage ai ngā we me ta whako ni pure anga pa me whako me ATP me contractor kau ku mau whenga inge whakakato i ngai whemau koe ke ua ala hoko ato e mau e hoko atu i hanga koe ni ono whua hoko koe ngā we. Koe tunga ko ki ai koe project ki o ku mau whenga ki whakakato he wawetaha ngahi ko ngā api ko whemau ki whamahi noi o whemau ki hawhakau kawa. Ai koe ko ngā si pe ia i he tawhako ki omusi
o whi mau ke whakakato ke roundabout i. Maro e weekend peko peka o ko mahina tō ngau ki ai konko ia. Pea moe api pe taha i hala kōku lere koe ki me wholaha ki vai ni. Tō pe api taha ki whapapau iai. Pea a tā le vai ai ngā we ia ki hoko atu. Au loto ngā hoko atu pe ngā hui taimin. Koe ngā koe ki he hawhakau ka, tefto i hawhakau ka wa, o si ota he kau taha ia. Ngahi keising, pe koe ko ngā uka mea kou ne hang ko o poke ai foundation ni. O si ota mo whahoko ngā koe ia. E uki ke mau se mato i au ku te iaha fumea lahi koe ngahi. Mea pe nina i toi ke whakakato kai hoko atu ngā we. Kike toi iaha fumea lahi. Koe ia fua whamatala pe he koe lotonga whai ngā we koe ki whakakato ngai whi mao koe ia. Uia whai ngā whakamore whakapaanga ko fua he pore a ngā ki ai. O ki ai o ki ai ngahi whakamore koe uhi koe toloi mai koe mehta kōsi. O mai ke taoni o ki toloi mai ngahi ngāwe lahi koe uhi koe ngahi konga api koe ni uwhia mau ke whapapau. Koe toloi o mātou ngai me aua. Koe api pe uki ai moe tonono ta wha koe ni palani whakateknikare. Pe koe ngahi drawings. Whia mau ke whakakato mo ia. O lotonga, o tula hoko pe mga o koe ke whakakato ngahi nei palani koe ia te mi. Aia koe ngahi ngawe koe whakateknikare o ku iaha whikau aki ki ai ngahi kautahu nau whakahoko e langa pe koe tōna koe o koe. O ki ai pēa e whikau aki pa mo e kautahu ni whahoko e ngawe. Ai langa. Ka koe uhi koe ngahi toloi koe ni, manti koe taim ko ku kamatai o tu uta mai ai kautaha ngawe, kautaha langa. O na o mai nau tō ria ngahi mea ngawe ku lau miliona ne maui ngā. Paka ngahi mea ngawe ko ia poloka mai hono ngawe. Paka pau ku tuu peo ke ngawe. Kiai ne totongi ana. Tau te whito ki he kau ngawe whateknikare o wahe ki nau tōru. Kau taha maman lahi whoki eni mino sila. Pa koe anga ko hono patseti koe ngawe o kia e totong whaka aho ia o ke whemau ke fuahe projeki. Pa o ka pau ku iaha ngahi uhinga uki ke nau ngawe o ku hiri whaki rewa totongia ko ia i he poreanga. Pa koe uhinga uku nei o mai e ngahi mo ua ke totong mo fuahe poreanga ko uhi koe ngahi ngawe ko uki ke lapa whahoko ko uhi koe ngahi uhinga koe na whamatara atu tiki la whakakato. Ka koe mahu inga koe ai ngahi whika koe ia o kei whahono area. O kei whahono siofi. Ko uhi e malawa pe ia i he ngā whateknikari ki value engineering o whetamate aki. Ai mo ua ko ia aki hangahi saving i e lava mao. Me hono whakarerei ai mape mo palan ngāu e whaka-engineer. Mea whakateknikare kuro tonga whai ngāu ke kautaha. Ku amanaki whakakato mai ai value engineering i September. Pea tok mahino me iai pe ala save ha hongo full ke taha 5 miliona Amerika. Ai koe whakaamu ia ke au ki ai lahi koe paanga lava save mi he poka ngāwe. Kene tamte ia to ai hakonga ai mo ua me he toloi. Ai tu kehe o ka pau e to iaha toloi o lo ang me he aho koe nei tonge OCI projeki. E toi lahe angi rewa mo ua hiri whaki mai pā koe. Ngai mea uk mau siofi he taimi kouku whahono analaiso pa mono CCV e ngāwe. Kana e uke whakataha e wiku osi ai whakataha
steering committee ko ni pureanga. O mai project management unit team contractual o ko Faka'eke'eke ke hono to e siofi ke alu le penga weka o e almotu ka ngai mea ko ni ko o mahino pe pau ke whahoko ko hui ko le ko project i mo hawhakaukawa mai whanua. Aia ko mahino pe kai pe kia hafu uesia ke deadline pe ko taimi ko whai palani ke kakato ki ai ngāwe. Ine tuko ni aho niu ki ke wesia deadline ni. Ko mawhingai pēni ke ngāwe i loto i original contract mai kauta. Pau ku kaupe whakahono whakaukau i na whima o ke suspend ai contract i. Ka ko e iai ngahi whima o whakapaanga i ki hono suspend pa iai ngahi mātu o ngai mai ngahi cost Makehe ia o pau ke whakaukau. Au ke koha mea maa ia ke mau whakaukau ki ai. Ka i hene tōko e loro Tonga ku iai pe ngahi whainga maari ke lewa i le reipe project i ke lawa i loto he original timeline. Pega taimi ko nei whamooni ki ai wārea pau. Mahalo pita o Eiki Palemia ko e tāwho ke ngahi mea mau inga o whai ano lawe i ko e teu koe ke mea e whitu ona ki he whataha Makehe koe teu ke whahoko i Australia pe moe tāke o Australia Eiki Palemia ko ia ka maafo ki ai ongo tāke o Papua New Guinea pe mo Haamoa. Pe koe pe moe lawe i ai whikau aki ko ia pa moe ngahi sipoti, moe teu ko ia o e sipoti ko neu teu ke whahoko ko ia ki Glasgow. Ai ko e whalaukoni a pompongi ke ukauat ki he tau lahi ko ni Australia, State of Origin. Pe iai pe mo Albanese Palemia ko Australia. Pe ko siu hifo he poka ama ko kau pa mo Palemia ko ni a Papua New Guinea, Haamoa pa mo Fis. Ko e tau mo e whataha ko ni, ko e tau mo pe i ke whakakato e mea na Moimoi i Sanuari. I November wafi wa wha, na e announce e Australia tēnā whakaivia i e Akapuliki a ke wangeo ni mano miliona Australia. I he Pasifiki a ku hinga pe ia ki Papua New Guinea, Fisi, Haamoa pe Tonga. Pea wafi wa whaia, wafi wa ni mau, kai peke hoko a mea, kai peke whanonga hoko a mea. Pea ia ku rakawat koe ki whataha choika i Sanuari koe tau ni. Nau whehu i ki he Minister ta Africa au lahi koe ni. Minister ki muri a Honourable Penny Wong a Australia. Pea hamena hoki he paanga koe na nau tuku pāge Pasifiki wafi wa wha. Pea tupunga me iai Moimoi he puranga Australia e paanga koe ni o iko mahino te mau whamoni a rea pau i he weekend. Pea ku kawi he mea whawhiwhia lahi. Ko a rea pau koe ni e whamooni ki ai ri ki a Tonga, mo puranga Tonga. Pea pehe whoki ki he ri ki a Haamoa, mo puranga Haamoa, ri ki a Fisi, puranga Fisi. Li ki a Papua New Guinea, mo puranga Papua New Guinea. Pea ko siu pe poka hama ko e kaupare mia pe me ufonua ko ne Pasifiki mau kau atu pea mo Albanese ki Australia ke whamoni a le pau ko e. Mau inga pito, ni onko tok fok main mi Australia e tau ko ni a Jason tau malolo ka. Mau inga pito ke toi fok ko uhi ko e ngai monu ian te ne hanga toko ni mo whai via esporti tongan. Pau kau pe nia i he mau paran ke teu tonga ki he ki ono tari ko ni a Pacific Games. Tokon lahi e whai via koe Eiki ki he ono langa hangai facility ke ne tokon ni a sporti tongani ko hi ke tau ala taitari a sporti he wano tōtaha.
Ko os mahina nei ha whahinga whaonga vahe ake se niti koe ni ngahi whanua koe ni? Koe ngahi project, koe mea ia ai o kautahali ki koe whanua ke nau apply. Paku iro paku hui koe tau Moimoi I ofi mea koe ni. Tuki mua tonga I Honourable paanga koe ni ke. Tau ngau e koe hui koe ngahi tau mua koe pureanga. Nai os ave pe tau proposal o tau tolu I he tau ko osi. Pea nai osi wholautu o lahi mai ai kau consulteni pa moi tifeti I he tau ko osi pe whoke kamataanga I tau ni. O whai e whare ak mo whata noa pa moi pureanga pa moi Tonga Rugby 13. Ke ngahi whima o koe ne whanua. Koe tau mua pe ke tau ngau e ake pānga koe ni. E la pe ke whaha o mea whikau aki pa mo e ngai whuatu koe aki he whalagalaka o e agapulu li ki whakatau mua ki he ngai tokoni la lahi pe he u whakahoko mai ki ai tonga ni. Ai koe mea lahi whoki e agapulu li ki ko mau ngau e mau tau ria ki he level ko tō peo society. O kai ngata pe I he kau tau whawhanua. Ka me he whanau I ki, au ki he tautupu, pe he whoki he whanau tangata mo huk whawhini. Pea I he tūnga koe whawhalala anga koe pa moe ngahi kautaha hangi koe International Rugby League, mau ngā waofi au pito. O whakakato e nau ngahi whimau ke koni stutone, ngahi report whakalao, ngahi report paanga, pe whoke mau whengau aki pa mo NRLA, mo Pureanga Australia, mo T30. O lelei au pito lele mai ngau ko ia, pa wa o tuunga ngā we kia tuunga whalala mai Pureanga Australia, o ala whaingo fuahono o mai paanga koe ni. Pa mau sio ko uhi ko e tau mo ke whalelei I e ai ngahi pathways ki he tautupu, pe whoke ni kon tu wako. Mau whahoko ngahi area pau, mo ngai partnership mo Ukalapu I tō Pureanga. Pea koe mau sio koe ni ki ngai facility ki ne poupou I sporti, whalukfua. Koe whakaukau ke langa e high performance sports facility, pe koe high performance center. But now stang peo ke ka Australia, e uia koe Jason Taumalolo high performance center. Pa koe high performance center koe ia e ke ngawe a ki pe ia e he riki ata ka e whainga maari ia ki sporti ono katoa pitogan. Ai o whiwhia pito e tifeti mo Australia. He kuhina whatanoanga nau tolu e aunga pe mo e center koe niki. Ki a whainga National Federation pe koe whainga sporti. Angi koe tāla. Pe koe ai netball o. Koe swimming. Koe pickleball, pe hape whainga sporti. E aunga ka nau tolu e whainga gym koe ni high performance. E whainga maari e ia. Ka koe hui te keke ki aha mea pehe whautu I tongan. Ma tū kau ia I he paran ngāwe ki teu ki tau tolu ki he sporti koe wano tōta. Koe tāwhuki ngai ka meinga mau inga e Palemia tu unga koe kui ai si poti tongani pea pehe ki he whaunga koe ia no whakalere o ngahi kautaha pe koe ngahi komit si poti koe ia I he whanuani e tu unga ma teu pea pehe whoki ki he tokanga kina no whakalakalaka. Ke kātaki pe mua ka pau e whaiha o mea whikau aki pa mua pou pe mua whakaloto lahi ki he ngahi kautaha si poti ke mau inga koe ia o e whakahoko to tonu e ngahi whatongia ki ono tokanga kina koe ia o ngahi si poti tongani ka tau te whito ki whinga koe ke whakaehe e lahi hoko e Palema I he whakalele koe ia o ngahi kautaha si poti. Me koe Paparema koe ni u kautaha spoti tongani. Koe I kai whai pau ki he nau koni stutone. Pa mo ngahi whia mau koe ai
kautaha spoti whamamana he kuna tari uki ai. Koe Global Federation. Pa mantu whoki koe spoti au tau taina. Aia koe okige o tapu ia I he lao pe koe Olympic Charter ke kau noha pure anga I ha spoti. Pe whapolitikare I ha spoti, pe koha hangi koha tui whawhoi tui, pe more tau taina spoti. Aia koe spoti ia ku whemau ke nau whaipau pe nau tauria ke konistu tōne, pa mo whakahoko ngahi ngā ue koe ni ke whatupulaki sport ko ia I he whanua ko ia. Eo ka pau kia ha kautaha sport ia o ke nau whaipau ke nau konistu tōne, o ke nau whahoko ngahi ngā ue ke tupu sport I he whanua, pau kai ke nau tari ui mo whaipau ke ngahi tutu oni whamaman lahi sport ko ia. E hoko rewa pa Palemia. Pea koe whaipau koe nau konistu tōne uhinga ia, ke whepau ke whahoko nau AGM, whemau ke atita e nau ngahi report whapaanga, whemau ke whahoko nau ngahi report whapaanga, pea whemau ka pau nau tānaka paanga me panga tokon me pure anga. Whemau ke whahoko ngahi acquittal report, pea ngahi report I ke pure anga ko uhi koe panga tuku hawe kakai o ne 5 year sport ko ia. Pea whemau ke reporti pena awe panga ko ia ki whe. Aia koe mea lahia o Palemia sporti koe uhi koe vai me he tawhaki koe hono pure I re a sporti koe management pa pehe whoki he report whapaanga mea pehe. Koe kautaha koe ku lelelei o ku whahoko lelei pe ai nau ngahi whatontonu I loto he ngahi tutuni koe nau konistu tōne pa ku lelelei pe ngahi reporti whakatau whataha pa mo nau whamatara paanga ko ati tai mea pehe. Au ki ta whanau tau tōru longoa ai o Federation ko māo e nau ngāwe. Koe ukauta spoti pe ko vai he ta whako iau lahe longoa a mo ke mo whatonton whakalao. Malo au pito koe whaosi pe Palemia koe mea te kawenga te ke whi whama apo ake ai Faka'eke'eke Makehe hoani. Ikai, o whi pau e whangamari koe ni ke ta tānoa Viola, pea ko lawa atu e ngahi ngāwe lahi. Ai aho koe ni ne awhio, pehe whoki ki he katoanga lahi koe ni no whawhiwhia e ta uange au e lotu I he whanuan. Pea ko ilo peo ku na Eiki I loa po ka ama, pea na e lahi ngahi taitari, pea mo ngahi mea lahi ke tau whawhiwhia mo mākai. Ka kutui koe mea rerei, lawa rerei ngahi whatongia ko ia. Pa ko whiwhia pēo ia ko tau situ at me iai kai hoko atu e tau ngāwe. Pea hangi koe mea kon tatano ki ai. Koe mea ko whiwhia he wikeni, ko ku kawat ke whataha koe ni ku amanake whahoko e Australia. Pa moe toinga koe kau Palemia koe me he Pasifiki, koe uhi koe pokama toko ni Australia ki he Eiki, maho inga pito ki tau tali mea koe ia, koe tokon whapure anga ia, ma tau whanua, tene hanga o whaivia e tau teu koe ni ki he Pacific Games he wano tau taha. Pea e hiri pe ku whataha koe ni Australia te hu whawatoi pe ki New York o whahoko e tau ngāwe koe ni ki he UN report koe Vienna. Ai ana e whahoko whamuimui report koe ia maho ki he wafe taha wā, maho pe ko wafe taha tōru. Ai koe mea lahin ma tonga ke tau whakakato e ngahi whia koe ki he UN. Ai te mau wao atu ki whahoko o whakakato mea koe hau i kāu.
Malo apita wai whamalo he ni e Palemia ko hi ko ngahi whamala ala mau inga pia te mahino ange pa molelei ke lava mea mai kia hau Eiki pa mo kakai a whanua i ngai whatongia ma whatuktuki o wheitu una pa pehe ki ngahi ngāwe Makehe ko ia i ngahi lakanga whaminista ko ia o wheitu una. Mo whamonu ia tu pe e tau te whamoon ke a rea koe ni e tokoni ke akapuluri iki. O ko amanaki ke lawe monua i pe toi ngai kautasi pot ke he i he fuutokoni koe ni ko teu ke whaia whamooni ke ai wheitu ona. Mo whamonu ia tai pe ngai wholau ko e whainga i pe ki a ngai lelei whaloku fua ma Tonga hono kotoa. Whamalo at kek modol mea mai ke tau polokalamani i le te o Tonga ka maa televisione Tonga mo e ngai platform ai Komisoni Fakamafolalea Tonga ka maa fōke ngai kauta mi tia whaia whinga o aki mo ia. Ko Viola Ulakai, malo mo mea mai ka mo mea.